na itu media court edo ano pan nilitum ini Hill State Democratic Front chepen HSDF labang so regional political party himpen nang itu dak ini nilitum difu lumajong konsensialo mata nili methanga hemalong ini nilitum Hill State Democratic Front HSDF labang so regional political party joint extended central joint extended meeting labang so padolong nang ito apahan nang chukha teng pen nang kahumri pot akero piparpig nilitum Hill State Democratic Front HSDF regional political party kedamtang September ciklu tarik narkep itu mamahang petek pomlo ang mahang petek det penapi nilitum dode sang sepen kamp claim si constituency inkorat trok sisi committee nitum ke seng petang lo petang et penapi pini bangan nilitum central joint extended meeting nitum dopon lo nilitum my meeting lo nitum pangdakpon lo constituency committee a constituency tin committee ke seng petang dalo pote raramai PBG constituency inkorat trok pen celang pet pen tu la so teng ben si non kewangji tarik kreser kep arni dipu nihang rong ke the filalong pas mile hadak sini tum armu cing rumpon po lapen nilitum HSDF hin pen constituency inkorat trok nilitum ke seng namtang ana di melong pen ongdung pen nang ke cetong dunje pansipini resolution deng pono lapen Hill State Democratic Front labang so karbiang long amahang ke petek nang kok ateke nilitum ke damtang mai meeting long na than bom lo ilitum regional political party ke nang so national party phanitum apor pi ong lo Congress ningkan krepo karbiang long cari lo ningkan krepo Congress cari bom uno husi Congress a tim penamasi BJP long cewar lab lo hadak ce parlep et penapinong BJP non cari bom lo BJP da non ningkan krepo ke cari thupo jongsi National Party phan jongsi itum ako apor pi bom lang pelote karbiang long ke la non ki duk ancot kalilang duk pikla pabang la si regional political party kenang sot la pen karbiang long ilitum ajahak itu makisung itu ma homoisa doan la kaduk kawe kapacing thurji pelote ilitum la ke regional political party halo kenang sot lo non jasemet ini nilitum DC office long benitum permission chohang lo kaduk benitum ning thelo lang litum non permission ng people tarik kreser keparni constituency inkorat trok arat atum kewangji hoitu suri hini thom tahai mane suri phota hai mane suri kep tahai mane suri inkoi tahai mane wada dak isi celang me job a program non itum je thek pamong pe Hill State Democratic Front atum keklem tap kali chini si karbiang long arat atum non nang cerap nang cetudun bom lo arni wang ni tum joining arni wang ni tum kedeng siki un e regional political party posta me tribal ape non tribal ke thak dak ke la ke electoral policy long ke rodam de cethana link sata iri tum ajak asai le pichu ni posta me election hai nang hela hai det pena pisi tum ajak asai dak lem unji hai heng ko ben acheng chip et ke la ke ali awi asikedam tang APSLC pen nili methang APSLC long doko posi mane banga puyi mene kasorsar puta hai mene ta kali APSLC pen ke hayun edet ke la hello ilitum mane hai heng ko pen acheng chip bet edmat itum ayata success edet ase non
regional political party hin pen la HSDF hin pen kala hello nilitum akhaitin ajatitin non 19 on ita theklong po dak prek jam akhaitum nang ke tong nunji nang ke rap dunji la pen la ong dung inglong asotum aname itum hajar musi dak ma chingrom po halabang so ka chingrum arnisi nilitum ase yang tong pe do po je Karbiang long ke do anarat akhe tum na me article 244 ke nang ji lapen Karbiang long paching thur ji purte kaching thur atwar ke la article 244 an cholo bang ke nitum 19 ni pen nilitum a party chiklo jam privat satame nitum rat aphan isi kadu kabe amek ke paprang labang su ajai mek nitum de kan po lasi pini nang itu aphan ke chopa ke la hello je non Karbiang long ara do anaphan ke pha je organization atum tame do an organization tum tame nang tum han pha pon lo Karbiang long akhai tin ajati tin do an tum han tame nang tum han pha pon lo lapen la sonsi serviceman lapen ex serviceman contractor businessman kaduk wetum han anda nang tum han pha pon lo jongsi nang cerap nang cetudun populute nang letum wang no pe tum ke cerap ke cetu ke nang sotlo aposi nilitum Hill State Democratic Front hin ben ke lake non tarik Crystal Cap ala nilitum kado berat amai pi biponje lalu আমি আমার দলৰ পৰা অৰ্থাৎ পৰা আজি জইণ্ট এক্সটেণ্ডেড মিটিং অলৰেডি আমি পতা হ'ল আৰু 26টা সমষ্টি আমালোকে এই 4 মাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট মানে চিচি কমিটি গঠন কৰা হ'ল আৰু আমি মাই মিটিঙতো মই নিজেও ৰাইজক মই কৈছোঁ যে কনষ্টিটুৱেঞ্চি কমিটি গঠন কৰা শেষ হ'লে মানে আমি এটা পাব্লিক মিটিং মানে পাতিম বুলি সেইকাৰণে অহা 19 তাৰিখে আমি কাৰ্বি আংলঙত ইয়াত ডিফু চহৰত নিহাং ৰংকেথে প্লেগ্ৰাউণ্ডত তাতে 19 দিনা পাব্লিক মিটিং হ'ব আৰু আমাৰ হিল ষ্টেট ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিটো হৈছে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি জাতি জনজাতি আছে চবৰ কাৰণে আমি এই পাৰ্টিটো গঠন কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি ফালৰ পৰা যে আপোনালোকে সেই দিনাখন যোগদান কৰে আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনেই হওক বা বিজনেছমেনসকলেই হওক বা চাকৰিয়ালসকলেই হওক আপোনালোকে আমাক সমৰ্থন কৰিব আৰু আমাক সহায় কৰিব কাৰণ কেলে মই এইটো কথা কৈছোঁ যে যোৱাবাৰ আমি দেখি পাইছোঁ যে যোৱা 30টা বছৰ এতিয়া হ'বলৈ ধৰিছোঁ কংগ্ৰেছ 15টা বছৰ শাসন কৰিলে অলৰেডি সেই কংগ্ৰেছ দলে বিজেপি যোগদান কৰি পেলাই এতিয়া কাৰ্বি আংলং ৰাইজে এতিয়া বিচাৰিছে যে অলপ চেঞ্জ হ'বলৈ বিচাৰিছে গতিকে এই 30টা বছৰটো আমি কি পালোঁ নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ কাৰণে সময় দি পেলাই একোতো নেপালোঁ সেইকাৰণে আমি ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি দৰকাৰ বুলি আমি এই HSDF গঠন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ HSDF দলটো হৈছে কাৰো লগত জাতি ভেদ নাই কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি জাতি জনজাতি ইয়াতে বসবাস কৰা সকলৰ কাৰণে এই পাৰ্টিটো গঠন কৰিছোঁ গতিকে আহক 19 তাৰিখ দিনাখন আমি একেলগে হাতে হাতে আমি ধৰি পেলাই আমাৰ এই দলটো আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আপোনালোকক আহ্বান কৰিলোঁ ধন্যবাদ আমি মিলি জুলি একেলগে আমি কাউন্সিল গঠন কৰিম হাগ্ৰামাই যিটো পলিচি সেইটো পলিচিটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙো শিকিব লাগিব কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যে শিকিব লাগিব hala hagrama so situm dak charli duneng itum ta hala bang kado bece pahay dalo hadak BJP ko no gelang du Congress zero di BJP ta safa bang hala promote boro lapen jitu niki la hagrama atuma polisi mane mepi hala dak national party masih palu dum non promote boro outlook adi hagrama in lo tamane hagrama ko bang thupelu bang hada karatum langsung si iklan
non itum gen ningkan thong kep national party lagi itum me thang se pa lulu lagi Karbi Anglong rat si ke hai phang si tum plan nang pu non February lo polote aprang si gala da Karbi Anglong pen west Karbi Anglong phang si itum consensing kora truck CC committee ke sang petang lo non February pen lo polote itum di mahasau kap dam bhit lada ka bang pini itum resolution deng lo je aja tum ke PS committee ke sengan da konane ke PS cap krep ho lasong si doer lo pen aja ke village committee ke sengang deng anang doer lo polote non MLA election tami non chekloyon thompli dolang sini tum apor dolang asi di mahasau ke nitum February lut po haladang nitum already che contact lo ke damlo polote halada ke LA committee sengam lok chot po lapen hadak di mahasau a district upon district committee lapen LA committee seng dekang po lasi haladak bang alang tum kam cheklem po laken nitum already nitum a context dolo lapen nili tu panang pudulo akimia party le boan si unpo pule he satame hempuar na mahirjume pena jok kadok kabela dak dok ana wokar satum ke claim ke dam ke cepiduk pena jok si nili tum la an ang deng ki un lo lapen non APSLC pen jasemet non kache uji nili to aphan betanang pialo hajar se non kache uji Congress pen hajar ni to man betanang pialo lapen BJP pen kache uji hajar non ni to manang chi contact lo lasi nili tum bhanang pulo la kimi party no hokale dam de pule he satame mo pen nili ke posong se non chekloyon privat pen 26 ta homosti মানে constituency committee ke parjab det ke dhemali gali nili tum jitia APSLC ke claim ke prai ningkan pli nang ko complete ke parjab un ningkan pli hala so ningkan pli long se nili tum chekloyon piang mo ben betang delo ko pia polo polo te nili APSLC long ke claim lo ahut ke claim un hutame nili a constituency tilo tum ben nili ke chingki ke chathan la pen ka duk betame nili ning ching samdu hala da tum ben lasi nili tum ka duk ke chingki ke chathan joy pi jola poson lasi non ke bangji tarik kresir kep arni nang litum kado be media tum hana na chopa ponlo hala sohor ni kado be nang chetong nun edje phan na pente nang litum hala sohor ni si theklong po je HSDF long rara tum ka chetu ko sonma je cheklujon pribet ang bong pentame je ningkan kep krep ho ke claim anso si ko son si la son ki unet ma po bangke non tarik kresir kep arni theklong po Jala soteng pelang namlo plote no la HSDF bangke fastest growing political manela regional political party lang hala kaprek namlo plotang jala anlo plotang tanan bang kanang litum la non ke bang MLA election sistem ke party dunja pan mangala kado ci sedang thai MLA election bang ke ni tum ke long phodim the contest dun po athe manoni ni tum long ticket man ke hang no tum ta mane ready mane ajak adi malong bang ke bang hini bang thom la son ke klang du kopi posi laso hormu ticket man ke hang do na MLA ticket man ke hang do lo polote je bang chini political jitu ni ke politics leaders atum ke chini je laso party ke future do bang chini lapen election je pa hai pute laso polisi bang choklo athe itum thegam long non Karbi Anglong long itum inglong so pen akhai kapre ka tum ta lak phora suri throkera plidu kali makalang ane hala lak phora suri throkera pli abuter satum ko ma phansi but ke jok lo national party pha kali makalang ane hala so but sinang ni pute lake itum nge kilua kam lo lagi tamane national party pa hai wer nang pu aphan chotna lo ke dam tangan ke claim ke asi nono bang ni tum dak Karbi Anglong long tax reset lapen ke plang ki phi no pen nili pulo kadi just met officer satum nili tum along do pik nili amen pangdak nolo alang ni tum kado oi pulo je Karbi Anglong long aprang ASDC hura son thak thak je itum chelang ra pet pen jong se council jong se bangwe pote kivir lu council Karbi Anglong ki national party phan no apor ki pi lead ong lu ningkan thong kep mamuli gali lagi enut an munit adha boyok si dam jui lasi noni tum bangke akhaitin ajatitin man dami tum chelang ra pet pen kado be vote ki pilong aja kong ke do an atum bangke ni ke voters ke nangji lasi ni tum lasi ke pangrum ako jongsi haide lo polote la bangke tum haide na phike tum kado kabe kopi ma sakuri le piji contract kam le piji ba aja na sai le tum pichun ni putame itum pichun unpo lalo lasi nono make
মানে HSDF hello regional political party pen মানে kang tang nai pusi che hok pon delo ba non Karbi Anglong ta hok tang lo Karbi Anglong rata pen non akhai tin ajati tin tum phana na me ni tum kai ke ta di tum hala tum phana invite pon bom ni tum ipil bom lo kado be Karbi Anglong arat do anarat phan kini tum pha pon lo alang ni tum phan je cherap chitu na wangmon polo tum Hagramar dore be BTD jitia আমি যোৱা নিৰ্বাচন কাদৱে আপুলিচিয়েশ্যন থাকা মানে কি হয় যিটো নেকি মই বলো মিলি জুলি চৰকাৰ গঠন কৰিম হাইডেল বলতে নাংমেনিং থানজি হাইডেল বলতে পতানাং কেনসেল জি হাইডেল বলতে সাকুরনিং থান বলতে কোমা মুনিসি জকমতি নাংথান নাই di regional political party yang bong bengke jong si itum cepa hai bolote di itum aceng tip make et ke lage jok jelo lage jok ta lagi kilu kam lagi jong he nang nili kamatha tenga jong hele ne thek ser pole chi pusata hai hala song denge lake kilu pate luli de ta hai mine he pini ang song me pini understanding do mat nitum nang tum phanang pa hai ber po nitum la soning je po nge nitum butan che thak po nang tum hapu 5,64,000 dollar ke hai bom noi pu bang konani ang song bang pini chingki do ta hai po mine he ta nili tum bang la bang ke ni tum che chak on elo Karbi Anglong regional political party nang wekji council itum regional political party kali puluti itum kisung alo lasi Hagramar polisi pukela alo যে ইtum মিলি জুলি সরকার গঠন করিম হাইডেট না ফিসি ইtum আজার আসাইতে ইtum পিছুন এনজি হালা হেলো ক্লাডা কালাম